Watukufu wanama wa Komori mjundrao harumwe masuwa yomane ngani mnikoni ze salamu za Kiislamu nyonti pia misodo zambo kaheni mwana mkomori ulone nationalite komorieni ngani mnikusi rehema njema réussite njema maisha mema Mwenyezi Mungu yamnike surtout ye sante insha Allahu heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika. Watukufu salama mwana mtukufu wa fichi mwadhani salama na sondele watukufu nganjo tendeni birara ma message banu ni rende hommage un grand patriote ukawandu wenji wa Komoro kumjua o wenji wa Komoro kwa tumjua un grand patriote wa hensi ya hatu ujoka participe haruma le Jeux olympiques hunu Faransa o mwezi ujao ye parwa Andi Bara monomba birangu juzi haruma ze rezo sosio haruma ze media ukaya wa mkomori mbabaha he mkomori mbabaha ya larma shesi wa shanzuani ye mkomori mzazaha he mwahunu Faransa nganjo mwenesani mbabi mafoto ya hahe nganjo mwenesani mbabi sport ya juka participe hunu Faransa haruma le Jeux olympiques nganjo mwenesani mbabi tena ye parcours yafanya tena un grand athlète wa hensi ya hatu nabangara shukuria ende mana leo narenge beramu leo nsingo hiju sajao nsingo hiju sajao parce que e beramu ngejeka opepea les îles Comores ngejeka opepea haruma les Jeux olympiques yonde mana na kaheze e beramu leo uka yeberamu ngechoka hunu Faransa o mwezi ujanga ngejeka opepea jao ngechoka hunu haruma les Jeux olympiques yabo tizamba garjo janje richard mrade hommage un grand athlète tizamba yo parwa Andi Bara garjo janje mrade hommage manama Ahmed Kiko Iqbal manama mtukufu Iqbal Ahmed tosa na salam na zimwedeleni message ya handa garjo hujaba tukufu ribire haruma omwendo wa he presida wa he daula azala sumani de sharafa hensi ya hatu de mhu wa he daula de imamu wa hensi ya hatu de mhu wa hele jaishi de mhu wa hensi ya hatu tizamba do mwendo lo wa hahe haruma yensi ya Belgique i capital harumi capital ya Belgique Bruxelles ya kahenda ya participe haruma ye Grand Montana Forum garjo jarjeleze bamichodo zambokaya henisa ya presida wa hedaula yendao haruma conference haungo ndo haruma reunion haungo ndo haruma interview à l'étranger yabo katsenda bure yabo haruma conference ino garjo jaronese ya presida wa hedaula hakahenda haruma conference ino zabarindi ye faida juka hundra ihondai ye faida hensi ya hatu juka hundra harumwe forumu ilo Belgique harumwe capital ya Belgique Bruxelles yeze faida juka hundra izondazi garjo jaribira mwe suala hilo garjo jarima derne message garjo hu jaribire harumwa mzaza hangu mina tusaini mzaza hangu mtukufu kami mstehi mimwanza na tena mimwanza mihimstehi mzaza hangu minati amsamahani watukufu ba erezonge tungo tawa mbabi erezonge tawa mbabi na msamahani watukufu manama procureur ali humina ho mwani Hamidu Abu Baswir Saidi salama na zimweleleni tizamba mzaza hangu minatu saini mjaja ni mde banu hauni mpweshewo hauni manihe shati jabanu encore une dernière fois njani mnike message banu ukaya ziye dingosi yaziye hotodo kansieride ya swanru lo sinaye shabana basasarlewa siwandu wa azali shangeria we president wa hedaula swanru lo armaze fikra za president wa hedaula bana basasarlewa kaya nzazaha tukutsindasi bana basanga we da wene wandu wa hedaula mabajani donc tijanu nike conseil banu ni jeni shemeze banu nunike alerte ukaya kuzia wakansi wa rideya kuzia wakansi wa dema tuamana wa hensi ya hatu baba nu wangu wamenyo politiki ya azali
kutulekeza shangu wamenye politiki ya hahe bahiti haki mzaza hatuminati hizo fanyao na tena ti haki supara kadombili za hunda kadondaru supara kadombili za hunda ndaru tuhambiandro kakuzia bangaziri sawo baba ngasi bazima banunga salma bwana nzima ikale hujaba ngo konsi wedea mwanama Idrisa Musa wekansi wa mpano hansi wekansi wade madwamana wa hensi hatu wekansi wedea ye bro droiti wa presa wa heda ula belu wekansi wa mpano hansi we mkazandrabu wekazandrabu madwamana wa hensi hatu nabo wa wandu walode nawe wa wandu loba zima dasinawo ngaziri sawo mzaza hangu mina tusaini nusu kwa jana mwanama mtukufu Idrisa Musa kajodeya wala kajovumbua shahabanga hazamba nro kangabo wandu wababayiha wandu wamenyezi itwa habari kwa jani kwa bie wasyakomora yema sungo jitokaya manotsungo vanu karunda we uende wakavizi wa zabarindri uende wakarongozi wa zabarindri mzaza hangu minati tizaba Idrisa kajovumbua simu shahao Garjo jarmwe message hiyo tizamba encore une dernière fois njeneleze ndondo mzaza hangu minato saini ntsanza ndole tsakoyo haini sanjo weha message nganjo tende nibire haruma yenzia ya lisa bahani yendao jeteye ilawe jeteye yende harumale bavulahe washili ilawe harumale bavulahe washili yende harumale bavu ya mahame ilawe harumale bavu ya mahame yende haruma lebavu la hembankuyu ilawe harumale lebavu la hembankuyu yende haruma lebavu la mitsamyulu mjini heni sanjo jaban ngantwa message nganjo tende nibire harumenzia hiyo parce que tizamba owakomori wala harumai mabavu yao ngwa tabihao hepare hiyo sika komori juzi gancho zamba sione pare hiyo heli ya menyeha beheni sanjo jaban ganjo janishemeze nganjo huja nishemeze parce que kweli ye pare menyeha ye pare hiyo kweli menyeha notizamba nganshukurie president wa hidaula nganshukuria ye daula komori nganshukurio ye directeur wa hezenzia yabo warenga mezuri yabo wajoka handisa ulekeze pare hiyo wajoka handisa wone e pare hiyo uelekeze a partir ya mwezi ujao fin juillet au début août donc izendi zorli ndao ukaheni sanjo jaban ganjo janishemezo kaya garshukure daula gashukure dola kumwari ya mwaringa estahidi ya mwaringa zemezuri za hanyu manzao mlekeze nzi ya yila benzi ya lati zamba gyo très important harumwe maraia wala harumwe mabavu yala manama kanashaka alisaidi salama na zundele manama mtukufu Abdou Jaye salama na zumedelen watukufu mtsanza ndole tsakuyu ngantendo ni vire harumwe message tizamba nganjorande hommage un grand hommage à cet homme un grand athlète comorien uka tizamba owenji wa komori kwa tumjua ngani monsoni photo la hahe quelques photos ya hahe ye para tizamba ye para Andi Bara esporia hahe ye fana kanowe ngani monoseni so ibanu ngamtsona na photo wa hetsuo yabo havetiri ko ya komori ngamjonja mangalia ro on hakaze maske hakaze beramu ya komori sayo hakaze beramu ya komori sayo tizamba mbabahe mzuani mjajahi mahunu Faransa yabo mnutso mwana mzungu wai na mwana foto tsalinu mndungu tso mwana mzungu siwo yabo mndungu tso mwana mzungu namsamani rozonge tsingo tawa toujours tizamba waimba mbabahahe ndiheliyo mbabahahe mzuani mjajahi mahunu Faransa isa ngandilini zambe tsena ye paro Andi Bara ngujoka participe le jeu olympique namsamahani toujours berozonge tsingo tawa msamahani watukufu tizamba ngujoka participe au jeu olympique hunu Faransa muzujao harma sport ya hahe kayu yanza ya sport kanowe so wabakomori so ivano ngamonao foto tilo tsena bo yone sport ya hahe 2023 banu harma l'île de Réunion handi haka qualifié handi haka deuxième qualification
harma les jeux haka deuxième donc wa ingari mlindawo emanya nasi wa tizamba yimkomora madasi ngari mlindawo mwezujao kunu Faransa ya déjà participé les Jeux Olympiques nonga joka derrière ya bana nzo nirongo wa harmwelo ya Faransa nimshukurie un grand merci à notre frère Andy Bara un grand patriote. Merci Madame Madi Atoumani Asna, un grand patriote Andy Bara, que tous les Comoriens, on est tous derrière vous. Tout un peuple, on est derrière vous, Monsieur Andy Bara. Nous sommes avec vous. Les îles Comores sont derrière vous, Monsieur Andy Bara. Et nous sommes reconnaissants. Nous serons derrière vous le mois de juillet aux Jeux Olympiques. Un grand merci, un grand merci à notre frère Andy Bara. Que Dieu te protège, vous et votre famille. Que Dieu, Inch'Allah, te ramène plus haut dans ces Jeux Olympiques. Inch'Allah. Merci, un grand merci à notre frère. Je le répète, un grand merci à notre frère Andy Bara. Donc, watukufu, Nsoka Hanza, ni mwene senimbabi cet homme. Tizamba ngarimlinda ou les Jeux Olympiques. Gardioka derrière. Harma, ce grand patriote, Andy Bara. Bueno, Tizamba, ukangarjwa harma spori inu ya hekanowe. C'est la première fois harma tia trouva le spori inu i existait ou spori inu ya hekanowe. C'est la première fois harma tia hatu. Bueno, waide mruwa handani yetia harma tia hatu wa yemruwa. Waide mruwa handani. Yabo ngarim shukuri yao. Yende mana na zambaba na basokaya harima les Jeux Olympiques narimwa encourager narikesi naye bakomori nywa komuni mtu humjua na mumjue kie cet homme parce que yim komori hamadasi mimi njaka humjua shajuza bona zemedia wamtia na una zemedia za hunu Faransa wa zambatse na hunu Faransa sambaha ebanu ngabo un grand patriote hamadoi ya dunge spore yinu ya hekanowe ne spore ngari jo karja por charmanti hatu kabati wandu hensi ya hatu wadunge spore yinu kabati ndaparuzishia shabo naona tamaa il faut lui encourager, il faut lui rendre hommage. Il faut lui rendre hommage. Parce que tizamba wainde mruwa handani ya tespori na harmanti ya hatu nabunga mjowo kaya harmanti ya hatu mnanti mtitamandasi insulaire espori yinu ikabidido kaya harmanti ya hatu ikabidido kaya parce que harmanti ya hatu ngasi insulaire ngasarma bahari on est entouré ne bahari si walo zisianzo rendera dolowa gabwanrwenji wajuawo unaji de grands nageurs wa hensi ya hatu yabani sport yinu ikabidido kaya harmanti ya hatu na tsoi le jeune patriote grand patriote Andy Bara tuwa hesa hetu ya harmanti ya hahe isla denti ya hahe tizamba mbabahe mbaba mzaza hahi mahunu Faransa shaye harenge nationalité comorienne hajojua ya lone double nationalité ya lone nationalité comorienne ay française ya fanye harma sport ya hunu Faransa ukangudungo sport ya Faransa shaho no kanono migrant patriote mkomor nganifanya sport yino en tant que comorien yabo ngarim shukuri yao emanyana suoi le grand patriote Andy Bara ukayo mzujao harima les Jeux Olympiques garjo kandaye misina rate mimi tina urate ntu yajo kandisa tina rate hata ganjo kantini mdunge nro avec patience ni mdunge watukufu ngarinjao harima deuxième message ngarinjao harima o mwendelo wa he president wa hidaula haruma ye konferansi ya he Grand Montana Forum yeinu konferansi dai haunga jwaba yeinu yeshinu shamenri ngam yinu ye konferansi yinu
Hawantu amba inu de Grand Montana Forum inu shaka ne yofanyiwa harimwe dunia kamili waje wakensi wanalize waone ze problemu zilio harimwe dunia kamili manama Idrissa Moussa le grand patriote Idrissa Moussa tosa na salama na zonele manama alimshinda Saidou salama na zimoneleni ngono tizamba inu forumu ya organizeo waje wakensi wangalie ze problemu zilio makati yanu watare solution ze problemu zini wajiprojete à l'avenir ze problemu zozinji wazamba rangujana problem politiki haramwe dunia so nganchamba da sisi matalani e politiki atungyoje na monelo opposition ya mapitsi ya hensi ya hatu wali kwa tu hanzari kenti bazima rangalio modelo hatu matalani yo krizi politiki ukakarichu shilezana sinao kwa tu hanzari jeri kenti bazima sinao yo krizi politiki ngabwe krizi ya he security wayamba tena security amade anjoni kala example harmwensi hatu tena ngabo l'insécurité harmwensi hatu ha ngabo l'insécurité harmwensi hatu izoni nabori johanza bake security Dindemana juzi mihimi asani isale negociateur de la République juzi yabona ngre ide na sakomori na janafanya ye société ya sécurité parce que président heda ulet enisa chodoshemeza uka ekakabati amani harmansi inu yabonsi kenendelea narite amani harmayensi sécurité rije harma problème ya sanitaire na mona harma dina kamiliten problème ya he shahula matalani harmansi hatu ngasine problème ya he kolera izo wazambatsen ngabwe problème ya he economie mondiali ngachiro zamba kabane krizi inu krizi mondiali tidari mansi atudahi baba nga banda choranga kabane atu ngasarma krizi ndasibahi inu ya he dunia kamili hata hunu Faransa krizi ngiyo na mtsowa na tahunu Faransa arma les élections législatives ya Front National ya sangwa ngwajoka utende heabwe Faransa wa unaoka ensinu ngabo krizi ngwatabi hao zongo pia au niveau sécurité au niveau ya économie et shaula shihe ya hunu Faransa wanungwa tabi hao yonde mana ke Front National hunu Faransa sawa langwa esangwa au premier donc ino crise mondiale bwa komori chati da remanti atubahi donc crise économique sizamba remanti atu na monnaie économie ukaya eshaula shihe ya matalani ze prizi ya remanti atu eshaula gisho shaze prizi ya rijarma crise ya crise climatique mtsomo na juzi bako harimo crise climatique yari marmansi ya hatu harimo libavula hamuyu harimo mji mtukufu wa Mitsuje harimo libavula hamuyu harimo libavu la hebamba au kamili ila situation lonziro na yo surtout yende kina zemanda wakenda wa hadisi Bruxelles yo surtout de manda surtout et président wa heda ula surtout yakenda yiho wendo aritashe solution wendo aritashe shawiri harime klima harime problem climatique yunde mana kamisura makaya et président wa heda ula e kango dar mwambaba hanujabala yaboka tuhenda le main vide shabongo nde atahe solution yabongo na atahe msaada yabongo ngondanike alerte wa komori. Bonjour, salam madame mtukufu Abdul Fattah Abdillah. Donc ils ont des thèmes harime conférence ni wakenda wa Zambi. Shaye president wa Hedaula. Hata ya johenda hende harosevewa ne secretary. Na mhimera ngunitsa Henry ni banu ne secretary wa he l'ONU. Namsamani 2 secondes ni Taiwan bana zoni temba bimwone temba Ivan voilà tsaino van Charles Michel Soivan Charles Michel soya gantomba bi mwoneho tizamba desa ya kamjia namsamani rangu namsamani 2 secondes desa ya kamjia Charles Michel ya mrenge hasheu très bien soya président Hidabu soya ba komori
sio yapo heli Charles Michel yakambrenga sheu bakomo heli Charles Michel yakambrenga sheu manama Ibrahim Hamid salama na zenele president wa dawla su yizinga zinusaku kabisa ba Azali waisa un grand diplomate misilo zaba waisi le président Hensi Atibahi Azali c'est le président Hensi Atibahi non c'est un grand diplomate ngatulo mabani bakomo uka Azali za johamba watu yetu shiliwa ne dunia yetu shiliwa ne nobano aliyo ya Zambao gabwanda tawa Zambao kaya bwe négociateur banu Azali président heda ulejo kirika yesiha 2029 haratize do amana en tant que président wa hensi hatu ijo kiri ya renge ya place en tant que directeur wahe Afrique si le président wa l'Union africaine de place ya Mahmad de place ya Hai Jokiri Azali renge ijokiri yende mana juzina zabar ma message ka ya président wa daula wa isa un miracle Azali quel miracle Azali jofanya yemezi rendawo au yemaha rendawo mais quel miracle et ça nous jofanya miracle yonga zilindo Azali jofanya miracle donc gantomba bitse na muone ya discours ya ministre de finance Mzee Abdou Mahdi Shafio hebo na nzonjibu wanyanasi ma journaliste walio harmoye page ya Comore ya chaîne libre de Comore heli zenda bwa kazamba usu kwa jami bwa Comore mais quelle honte ma journaliste walio harmoye chaîne libre de Comore wasubuti wambo karia Azalika aribala kanveto ni association subhanallah ma journaliste Mruhama Sidi Hassani mtukufu journaliste ama Mohamed Abdou ma journaliste madani ukangarjo karangu hali mdo fanya zinjema shema katiani ngamtsingo derape koma usukwa jana mambo ka ari Azali ari invetiwa ni association nabo Azali invetiwa ne tizamba ne session ya he grants Montana Forum on t'invite et président hidana nge obligé ke banu Azali nge obligé ke banu président hidaula wede mriatinde investi wabanu wede mriatinde atayaranga discours ya harima discours ya rongo wadaye mitino eva tondo tsingozamba ka Azali de jotinde ya rongo ende jotinde ya rongo we bwa komodi ondo tsingozamba e conference ndo tsozamba wamba wando ajokatinde warongo pya ba ya Azali ndi atende kaende jotinde ya rongo we bwa komodi yabo woyi investi association amkera duana nasi wa heshel de Comore baba mitido zamba vanu rohombi mdu kamwe na rohombi au jalousie zopamrusheo rohombi mrulo na rohombi mrulo jalousie mrutabiho izo zopamrusheo shiengo shinji shopatsa mraibu kasijiro mabiani shiengo shinji shopatsa mraibu nonga monauze stahida zala fanya romantsi hatu ngamonauze projet Azali yafanya harmantsi hatu ngamona uze projet Azali azifanya we makatiano harumenti ya hatu ngamjua wondo ze fikra ze projet Azali yesaju kanzaji tenziana harumenti ya hatu inde mano kaya dunia kamili wa mkubali inde mana tatso yabo ya heda ni kwa medai iho hani kwa medai gondo yani kwa medai iho yengu ni kwa medai za barindri Azali nguni kwa medai Bruxelles za barindri ndabo kaya harumenti ya hatu ngabo amani ndabokaya harimwensi ya hatu hatia liberte ngabo amani gono kabati nkodo kabati problemu wanruko atsuwana yende mane donu kwa medai ndabokanga bo demokrasi harimwensi ya hatu gandrepete tena Azali president wa hedaula de imam hensi ya hatu yabo yakenda Bruxelles hakenda shemeze yabo yatahe solution heze problem za zilu harmati ya hatu surtout le climat problème climatique gono deuxièmement Emmanuel président wa hedaula yakahenda Bruxelles hakaenda ni kwa medai
heya barmenti hatu balo demokrasi nizonde zakolinga bo demokrasi armenti hatu ngarchingo ziona. Salama le grand patriote Abdou Chami, salama na zonele. Yonde maana ya kenda nikwe medai. Donc ces problèmes si vous babanu ngwando asitwalie pour l'avenir, un bon avenir armazen tizahatu. Le président wa daula ngeblige yenda ma conference jayenu. Tizamba yenda tsemsada. Rendera sediwa, rendera tosha solution. Heze problème zibira armanti hatu. Harme climat diso na hamba, harma économie, hata toi ministre des finances mze Abdou Hadi Chamfiou hata toi hakaya botsoi, hata rongo hazabanro. Ni mambao ka ni makambo karibani hemfetiwa mzabudu tu atanguza bobana. Mzabudu tu atanguza bobana. Ukazali hemfetiwa hemfetiwa. Mzabudu tu atanguza boya. Mais avance mbeba mzaboud mzaboud voilà tu attends kuzambia mzaboud fanya mission ya sinema wa daula hujahuno Bruxelles dans le cadre ya 36e forum international mujilioku ikao lo organisé wa haini mwa na ino fondation parao fondation Kramontana ikao harumwa e forum hiyo wajoka udeserne mwa daula bala tizo et ya handani tizo ya hawe kwa hifanya haini mwa hazila action ikao hazifanya harma presidentielle ya Union Africaine voilà tizo mwa daula haunana ni mhu wa Union Européenne Charles Michel exactement haila ukaribu hao mahadisi menji kao ya biribu hari yabo ya handani ndukaya wandukawo ujulana haku debazinji enamna hindini ya ladhimu ya coopération ya Union Européenne ne Comores izidi ou renforcer exactement coopération de l'Union Européenne et Comores onesa haku zila effort kao gazifianishi hao notamment harma la crédibilité ya politique économique kao haitendea haonesa tena ukaye plan Comores emergent nji yanziani un partenaire wenji wa soutenir wa financer exactement nji yanziani kao a saluer et présence à l'Union Européenne a Johanza va continuer tena davantage pour les soutenir. Voilà, c'est très bien. Voilà. Le ministre mtukufu mzee Abdou Hadi Chamfiou hata hazabavanu kaya l'objectif azali hakenda yani kwa medai les actions ya zifanya harumwensi hatu nana ya kuzifanya hata ya zifanywa makatianu tena haruma l'Union Africaine. Haruma l'Union Africaine parce qu'on garjwa kay président wa daula azala Asmani garjwa les actions ya zifanya et ça ya kaana zedwamana en tant que président de l'Union Africaine garjwa son tipia na mtsoona njumkani mfano hamanabo l'Union Africaine wakamjia haruma jeva azalinda kafanya tandwanjie hamanda yadungana na masenkandida wakahenda wate amani haruma yensi ya Rusi na nensi ya Ukraine hama ndabo yafanya taba saba valio ye libre d'échange parwao zile kaf ils ont pris c'est grâce au président wa daula azala Soumani yonde maana yakenda yaniki bien sûr abongabo actions zinji yafanya haruma l'Union Africaine ngizo zinji shayonde maana tizamba yakahenda yaniko medayini les actions toutes les actions qu'il a fait bwana watukufu ngashukurie manama mtukufu yarongo sukwa jana harumwe suje yinu manama mtukufu Janfare Ismaila Tilaki ilo harumwe madazima nambe manama Tilaki manama mtukufu Tilaki ukazindi zoranzao manama Tilaki zindi zora jojibiwa mwijaba mduhamba ze projet azali yafanya ze projet ya zitanziani ze projet tukanza yafanye hauma ambe ho yakahenda habu yakenda Bruxelles yakenda ho yarende ya Bruxelles ihongo de atsa Henry yo l'objectif ya kambe ho Henry huzambo sukwa jana mwana Tilaki izo ndizo rajojibi wa mjabanu mdohamba mutilaki shamtijebanu mdojibo wa ndwanu mtijebanu mdo kansimwe panu hansi mtijebanu mdojibo wa ndwa heda ule mabajani wanu ba wanu kwa tina direction wanu wa hisanrabo mwana Tilaki yabo mimi tijibi wa sukwa jana he message to sukwa jana manama kemse
to sana salamu na zonele manama mtukufu kemse ganurongozo ba homwe jabanu na rituda mbaze projet za azali na mdo hamba izo azali yafanyawo hawizo rajojibiwa yafanye hamanda bona jabana mbokaya yerutu yala bahani hoenda ya mahame yenda tamitsamilu mjini yedaula na mwitenziani president wa hedaula na mfanyenzi hiyo izo ndizo la johanza mdo jabanu manama kemse babane komba inu mganye manama tilake komba inu mganye nsikiri muhadalo mjomtulari mapieshi inu wanyanasi wa hedaula mabajani ba wanu kwa tina shawiri wanu walemewa ha mitizamba mitina jeno wajibu banu shenjo jabanu ndo wajibu sina ujabanu ndo wajibu anjoje ndoambe siasa ndoambe politiki basi gwano gwajoni de ataon wanideye waniponwe hansi wani kazendrabo hata shatina wajibu bakwa tima bani hangu ngatijiro zamba nganjo jana besi sabahi gwano nganjo huja na besi sabahi donc manama tilaki ngano shukuriyo ye message yoto sukwa jana hizo ndizo la jojibiwa mwechapa mduhamba manama mtukufu tilaki watukufu nganjo arme dernier message tizamba nganjo bira haruma mzaza hangu mina tusaini he message yoto sukwa jana manama sultana arafa mzee salama na zondile tizamba watukufu sikahuja hakada vili nije ninike conseil nije nilekeze ye makaulu ya hemzaza hatu mina tusain ngamjwa mina tusain c'est une grande patriote rulware mbabada nzima ushangirio president wa hedaula ushangirio ye daula ya Komori rangu hali ngasina panzali njibana iyo rangu hali sha si wandu wa azali si wandu shangariwe president wa hedaula si wandu la arma zefika za president wa hedaula ngari shangao makaulu yambawe makatiana ukaha hata handiso derape rangu na siha Komori shazinu nganjokaya yembura kamswalitisha yembura kamforme gansino zamba wifakihi mradabi woifakihi mradabi wendo tsongozo lewo mzaza 10 ya jabane kansieri panu hansi ganjoka wendo akamtia dalerai ya kensa dori dea sha nsihu gana susama ganjunje ndongoze mzaza hangu minati tizaba banga sana mabada nzima tizamba ngasi hari mabada nzima leo ka ujango tsoridia si wandu wa azali ngotsodema dwamana wa hensi ya hatu roba zimasinawo wede ya belu le buradurati wa azali wekansi wemdeya wempani hansi wemkazandrabo isanga nganjoka zilandrabo za hema pesa kari harenge bomina ndazangu mina tosaini nganjoka ngojeshe message wengo joka mimi asani isale négociateur de Patagonia Komori ngozi joka mimi ne jaban mikabandrabo nganjo mbeza kweli shautso juwe mapesa rumilo harma y'investituri mrudaza mrukarenge iso wambilwa wanruo pange ndrabo ucho wambi shamru hedata hataze sursu hajuwe verite ne verite hwamba ndrabo harma mapesa yao mzezangu mina tosai ukiruha dalo hutular mapieji panukati zamba kango rideo yabongo tsomenye politiki ya azali yabongo tsode ya azali ngo tsode president wa hedaula kutsode ya belu nono yabongo ngo menye politiki ya azali yabongo dewo azali isango tsore sanganya sonsi pia nywandu wa azali nyiwezi izo nizo tsungo hamba nonsi pia ngamtsungo fanya corruption nyiwezi ngo tsore da sonsi pia urengema na nyuho mwana mahaho osukwa jana Idrissa Musa mtukufu un grand patriote Idrissa Musa ukamia mshukuriana rondo mimi mstahindo rondo heze bwana ya disarangu hali hanasi heze bwana yafanyao mimi mshukuriana rondo Idrissa Musa urengema na mahaho osukwa jana ukansi umdi hata basi mje zungoni umponi hansa hata basi naboka jodea afanya message osukwa jana zamba ndo ukaya kabandu watujibiwa
wamenye hezi twabari kwa jani kwa bie wasi akomori kajavumwe sima haho kajovumbuwa bominati shahaba ngabo wanru imana utsungo jita kanda we utsungo dwani kawunda wiza baridi wangabo wanru njwala unatsungo babuha hatanga wanru hedo la mabajani tsana tsungo babuha watsungo fikiri kanda wo sizabe meno tsungo jirengo ka wende watsoka dwani wa zabarindi wende watsoka viziwa bominati zabarindi imanendi bominati sizamba Idrisa Musa kajovumbuwa hata na Idrisa zu yamba kajamba rabo yamba banga njo subuti ndongo mswafun labe bominati wallahi no mswafu ngalabo banu kabati mru wa diaspora ya tinzwa bio si hakomori kabati badi mimi Yasini Salum Gosateur Sheikh mwanama mtukufu Ahmed Ikbal mwanama mtukufu Maswab Abdullah mwanama mtukufu mzazangu mtukufu Janeti mwanama mtukufu Benisa Shaheri ikoni wala watoji tinzia zebiye husia komori wala watoji tinjizia watinzi zebiye wao wasi komori idola komori kwa jani kabie huno zangu mimi natusaini yuanga ndo kumswafu la bebanu kabati ndo kwa bie huno si hakomori kabati utsonda mi bominati hata mimi njaka nzambe mimi kanda mi njaka nzambe parce que njoka ita polemiki kanda mi kai nganona maita itandu polemiki swafi kaja kabila tani zambi shabuminati yonde verite izo Idrisa mbajana kajama ndabo hata ukaya kabati mdulo hayati edaula wa mtinza bio sahunu kabati c'est la vérité wanena si mwana mtukufu Ahmed Ikbali na Maswab na Janet na Hanifa nge komori bae bomina waparozi sengwa chuhambia waparozi sengwa chuhambia kanono si karjani kwa biye karjani kiwa shakarati mtazatu na imakati yanu emakaluamba woti zamba ngawe hama karitiba zimasinawe ngawe hama basanga we mruwa heda ule mabajani hapana basa kuti mruwa azali utulamba ngo shangiriwa azali utulamba we grand patriote ngo shangiriwa azali nono bana basanga we mruwa wa heda ule mabajani nzazangu minati na yo hatwari ukaleongo cho changer yekan abango changer yekan ngo angaro heda ule mabajani pour rien hama fitsi nzazangu minatu saini kami ustei mi uhanza gazirisao gajorisa ukabana basa wangaria wandro hedola mabajani hamafitsi mafitsi badi yone fasira banu ka wandro hedola mabajani wa jowe rideya weri kazandabo waunde ma opoza wa hatu shamru jawe rular mbada nzima rular manka nzima rular parti nzima dasina we gazirisao dokansi do jabanu rideya do jabanu kazandabo badi banu kauda Idrisa boni deya yabode hamadamba yabotsori deya yekahuda belu yabotsori deya yabode azali shana zinu hakikisha banu tsena no habia ndokaya nzazangu mina tusaini tizamba njaja banu deye haunu posheo ngoona tantsuwa zaleji nganongo hamwemwe ntsuwa zaleji shano hanu hakikisha banu kaya yonganu labyo banu ukaye president wa hedaula na madame première madame Ambari Darwesh wallahi nedini wallahi na mswafu kwa tujibiwa makalu ambawe makatiano bominati nganu repete tena nuhakikishe tena ukaya makaulu uyambawe makatiano bominati utingo kanti wa ridea sondwa azali utingo kanti wa ripasheo utingo kanti wa rinjazungoni utingo kanti wa rikazandrabo tulabia wallahi na mswafu banganlabo na mswafu ye president wa hedaula azala sumani nana madame première madame Ambari kwa tujibiwe makalu ambawe makatiano bominati kukaradhiwa ziadi ngosi avant que ça soit trop tard nzangu mina tusaini miuhanza mihustehiti zamba kukaradhiwa ziadi ngosi nzazahangu mina tusaini kukaradhiwa ziadi ngosi bazinti haki utsikiru hadalani wanyana so hedola mabajani banga misuri kawa ndonungo uparao uhambo kadungia
utsikirunja harma piège mtazangu mina tusaini wazia utsikiru tularma piège no wandu wanu basi nti haki tizamba bana basanga we control nasi heli wambao utunamba kawamru azali utunamba ngo defender ye bila ya azali bominati ba izo ambao banungo tsomenye politiki ya hahe shakutulekeza bominati kukaradhiwa ziyadingosi nganza botsena bachijobu hawandu vanua ja maudu waja wadojibu base ngonga zonda hule ndzangu mina tusaini utifikiri kabano sondwa azelinga judaza utifikiri kabano si wandu changaru preza wa hedaula rijau banure rongoa ruhishiao makalu maziro uyamba we makatiano wekansi wa rikazanrabo wekansi wa rideya utifikiri kabanga judaza bahiri tsoda za rikansi loshia ndzangu mina tusaini si wandu wa azelinga si banua njiri rongo wao ngabo jo kirata wokwa dorongo wa usikuwa hebanu jibu nonga jo sonde nai ndzangu mina tusaini ngarindin repete tsena ndzaza hangu mina tusaini miuhanza mihustehi sina hamba ngasarmwe banda nzima elino nawa basa kartsama harma mbana nzima dasinawe abasa karitsi harma mbana nzima dasinawe shana nzo urudure jei ngana nzo urudure jojora ngari esaku kartiba zima emakatanu kartiba zima shanga na nzo urudure jei jojora ngari yo konsenu nikao utiju ba handiso derape utiju derapo juma banse na haku ngan repetezo na baba na basa mzadzangu mina tusaini mihustehi miuhanza kukaradhiwa ziye makalu ambao yanu tizamba ngasi wanjiwa ndwa azeli rongo vanu usijotsonga usikuri jabanu rijari rongo nai ndzangu mina tusaini utijotsonga si wandu azali rijoba niro rongoa utijotsonga rijabanu rijaru rongo za nai vanu bominati bange josone nai kukaradhiwa zia ekanga unazohamba wakansi wado kritike au edeya o wanyanyatswa haidauda mabajani baizo ndizo rajojibiwa baba na basa wongo ajibiwao izo wambao angalia ze kwa material heli wandu wanyanyatswa haidauda mabajani heli watsongoni makado yabo hatanga wandu waparao wandu haidauda mabajani waunika umakado heyabo tsoko katsi waridea tazangu mina tusaini tazangu mina tusaini wanyanyatswa haidauda mabajana basa abao kwa sudorongowa kwa basa urenge place ya hao abasa kwa tsurongo wakansi ngwatsungo hishia donc mzaza hangu mina tusaini hotukufu we mtukufu miuhanza mihusteti zamba mihu parando ndondo shara ngujuzi wato message ni wakadema nama Idrisa Musa wakahumde ya bure umponi hansi bure mafiti no kajodea kajovumwe simu ya haho tamaa bana basa satile wakaya hushanje yeka abasanga we mruwa hedela mabajani bomina tusaini emakaluamba yode makalu ya hunzarioni na hajimba iswalihi na bolto yemzeye na barufu na shamhini na sabaha sumani emakaluamba yode makalu ya hao yabo kutsi mrundasi yabo kutsi kariti sinawe yonde mana na nzonu rejei mjenu nuke conseil vanu ukaya kuzia waridi warirejei rakabazima waridi warejei rakabazima bominati ngarkazoba nuba tukufu zonzi habari merci beaucoup tizamba message na kanzani beban surtout do mwendo wa hepesa wa hedaula harma yensi ya Belgique harma capitale ya Belgique Bruxelles presa wa hedaula tizamba banuka hahunu hakazwa medai hatosewa iho Bruxelles handra invitewa batizamba yesheli de Komori na mwisho izwambo sukwa jana karibala invitewa ni association subhanallah nezingula mswamihini mnezina mswamihini bakamtubenza shatizamba azali hani kwa medai les actions azalia fanya harma surtout harma l'Union africaine Isaya ka président wa l'Union africaine un grand bravo président Hidaula un grand bravo ngono tizamba ba Komori ngantidore jitena wa Komori hotukufu hani
narike bazima narikensi bazima rangalie mwendelo wa hensi ya hatu narikensi bazima rangalie ze projet ya hensi ya hatu na mwangalie dunia kamili heli ya change na mwangalie tizamba na mtorenga l'exemple ya hunu Faransa bwa Komori uka ye Faransa ba se change na mtowa na hata unu idungo para le Front National ukatsawa na basa esawa rengensi yinu wajuka hiruma na wom swiba emana wajuka emana yemare wa Faransa wanika confiance ye Front National za barindri emana wanika confiance za barindri heze problem zilo ku Faransa problem économique problem sécuritaire hein problem diplomatique heze problem zilo ku Faransa yabanze msoni kabanu inu crise mondiale bwa Komori crise inu ngesore mom harumwe dunia kamili yone maana kaya nganshemezo banu wa Komori hojili fo hanyu na mkera dirizie c'est les hostilités na mkera dirizie emabwetine le batani linu rikenzi rangalie nsi ya hatu rikenzi rangalie ze faida ya hensi ya hatu diaspora baraka na mkenzi mangalie ze faida za hanyu hunu Faransa mkera ati bwa Komori gon bakina shinda kamna shinda nywana nasi waidela mabajani kamna shinda mdungi ya systemu ina ta 2029 na mkera ati rikenzi bazima rangalie yensi rangalie ze faida rangalie ze projet rishangirie pesa wa daula ze projet ya Tanzania rimshangirie watukufu wa Komori watukufu wa Komori na mjireveye kabanu inu krizi mondiali inu krizi ya remo malani pia na mjireveye bwa Komori hotukufu wa hanyu na rikensi bazimadingo sirangalie yensi rangalie le bundu la hensi rangalie ye économie rangalie les hôpitaux rangalie hein hata ze mali hata sisi hunu diaspora il y a plus de 80 000 euros ya huwa national de la mabajani wa kanza wa sisi azalibonsi plus de 80 000 euros ye 80 000 euros hiyo isamajoka mwirenge matalani Madam chofanya rutune vumba bani yala bahani wenda mitsamilo njini matalani hawe 80 000 euros hiyo mtsoi renga mbona mfanya l'hôpital bavuyi ho bavuya mahame au hambuyu hau bavula haule bavula hewa shine dimani haule bavula la hebambao e 80 000 euros hiyo isama jwerenga matalani ya mwaunema kafa maziro ya birao harumali bavula hambuyu ye miro ya majila e 80 000 euros hiyo mwende mrishawiri enga rifanyao na ritaye soliso harumima pesa nuri ritaye soliso haruma miro ya majini matalani yoma pesa menji 80 000 euros yoma pesa menji halafu mtsoranga mwende mfanya betizi hoba mwanyisa iho Komori wasawanyisa ya saya mfanyizo makanza zunizo manza udo msaje jauno yonde mana kanshemezo bana kamkaradira jara kansera ngala yensi ya hatu kamkaradhi rarante sistemu yinu ukaheni mru president Johea ngamtiko kansimombe inguru monai na rohe zinizo makadwa mbasambi jana zinizo makadwa mba ikiludhali mujana engarjodunga heli natani bwa Komori watukufu ngarikazo ba nizonze habari merci beaucoup assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh merci